बाखां चुमी मोटिलक्ष्मी साकिन चुया टाउ जी खना थे लगन टुवा लासन नेवा नांगो सफ्टी चुङ लासा समनि चुसु लिया भनिक जोले तौ सुंगु च्याप्टर वन्टेना निगो च्याप्टर वन्टु न भ्युज सेबले मेउ चुसु सुया थुइ भ्युज था वंगदो नियम पिने लासै बारे निनकनी मास्टी वोटे वाचाका थया न्य निवा ज लाना काटा व निगो च्याप्टर लासा वनि बेला या मागो संस्कारी बारे वन्टु न तो निगो च्याप्टर लासा वनि बेला लासा वनि म व वइ कलापनि मिखा प खोबिट्या बामा व सग के प्या वनि बेला लिफ मुसोसि वनि मागो आदि पिडाइ खन्यन धुन तो ये सुंगो च्याप्टर लासा वनि छिन्दले सापे हाराम आका वनि टालके पासे म छम्न डुक ज्यात छन व दुख ब्या जोखना लासा छ्याबी माल्ला छन त का ख्याउला छन 600 वनिका छ्याजको सुरे छ्या भा खला रका छन फिना टल चिरजक नुम मचा लासवना टोटल आरोपा मचा लास मठिन व ले घटना जुइक माल थौ वन्टेनको सुंगो च्याप्टर ठजाउया घटना दो पुंक न्याना दिस अले मेउन निनिको इच्छा दसा ठो च्यानल तिर सब्स्क्राइब याना दिस नापन शेयर ना याना दिलता स मेपिन सन निनि खनी आ न्याना दिस सुंगो च्याप्टर संस्कार दना व मचम साहो ठो च्याप्टर ठुक्न न्याय लास बनिजा उनी पिन नेवाट न्यामेसिउ छेन चलन चल्ती वया चंग नियम गठ छे का मस्त बा सुन बन्जा मस्त लासा चना चंग टोर डटके उन्ट पा हिल्ट नेपाल मुनुट बनेको चलन दो लगै जिमको साउ परिवार न ठय नियम गठ लासा चना चपे नेपाल कोकाट परिवार का मस्त पाक ठ पायु वनि बखट वइ ठय पाक ठ पायु भन्त विक्रम सम्वत 2011 साल पाके न्यार लासा चना चुन ठुंगो पि जिमि टबा हेरा रत्न साउ कान्छबा दान रत्न साउ पिन त पाहिल त नेपाल जिमि टबा बुद्धिमान सिंह साउ नायसु न्याम का मस्त लास वनि उतल टबा बुद्धिमान सिंह जिम्बा मोटी रत्न कान्छबा पि शान्त रत्न प्रेम बहादुर व डाइ त्रिरत्न पुचले डकले चिरकम का मचा साउजुल त्रिरत्न नक्तिन छिडियो उमेरि म मच बाबु बुद्धिमान सिंह या दाटिम का भाजो हारा गिरा जाखे झोचका टम बिसिडी म मचा थोगो चोसु प्रस्तुत कटया माइले मन दाजु मिटिको व चकरा जना जुसा नेगले ध्यान कोसला चंग उमेर आखा वन्टेको छटिए मा आखै नाकाल के पासेगो या ठटे हारा जुया जुगले वेटर छन ख्याचो बि भन लासा छ्या बि मल्ल छन त का ख्याउ खनिसा ओले जन फिका सार 600 उनिका छ्या छकजको सोरे छ्या भाखस छोइके छिमसा जित तका मोच सुलि या लिस बिल खनिसा मोचैटा ख्याट ख्याल लिँदैन टाउ ख सत्य साबिर जुल सन्ध्या व्यापारी लगे फ्या मोलवनी में निपा माई मुले डुम फुटा मोचा उमेरे आँट्याना नेचला सन्देशे वना टु पारियत उगो बक्टे लासवनीको टालके न्याउना ठार्निया साटे उनीको बखतला खय खट उके सन अस्योच पाखे दुसिया चम छिया लुका खरो हाजा गा मोलवनी में का मस्त लास थजाठा छेउ ट्याबले सुदैम माय चिक जोर मवै ठन पन डेनी में पार्टी त टोटा छेउ सुया न काट त्यागना छे मागो माय नुगल सोया मुफि ज्याचन उके सन इपा मोजनी म नच्चटिन में काम त जुबलेला जनी परिवार सक्ष नुगले ख्वाउ तेला ग्यालो चहे कल नुगा सुया ठाटे चुंगे मुखो तर काम त तासा लासवनी खे लिमुचली म सासी मे मच ज्या प्याउल जित लासानी छोले अले शिवको जिया हो ठय टापो त्रिरत्नेको संकल्प जुल संस्कार गटमा दान कुमारी मने टौ बजिवाले ठ पाटी त छोएको दुखु सुया काम त लासवनीको बेर्न प्रबल जुल नुगो खोइ मन ठाटे मलाई लासा स्वयं काम चाहिँ जाटसका किना सुएको मने लुल गनुना सुइठावना क्यों वनीको उइ मिखा उगो बखटे पे जाटसो पे जाजा पे अनेक गुर्जु पे न्यन्चो वइ टबाय कान्छ गुर्जो राजकाजी गुर्जो वम्बाय रिडी गुर्जो इकुबाय अमो गुर्जो तचिबा गुर्जो आदि अनेक गुर्जु पे अन्ते वय मुमा माजो मुनि माइएको नखं कथा वसपोलियता है पास बना दान कुमारी टबाय पूर्ण भद्र गुर्जु तैमा फुयो गुर्जेको छासुइको गोरले त्रिरत्नेको जाट डिकी जंकी वसपोलेको छाया लुग सल्लाह हो नखन मन याउका नुग टुक्कटिया ख्वा चकंका दान कुमारी छेल्या वइ काट लास छेको पक्क जुई सन्देशे उनी लागि बिदाबरी जुया छेन प्या वनी कालिम्पोङ हे मठिवा कति हात देको ठासे वइटा छगो बामलाको घटना कै सोरे टुन्ट शिशिचाकुले पुसपोम या सोरा शिशिटजना शिष्य खला त्रिरत्ने ख्वाले पुइ पच्चाछि जग मिखा मला ठोक निन साट के दान कुमारी ठारा ने सोरा शिष्य खाला ठटहे कगो अनुभव जे मिखा खोबे ढरढर हाय मचैको जाटा केनावा बोले गुजु धयाउ खन लुमना नुग ठुडी एन स्वीट छु टाइम हो मचे नामे चे माइट किसले फ्याना हार्टी मा लुमंका धैर्य याना चुनी
थजा घटना जीवन नापमा बनाएमा ठ बो बुद्धिमान सिंह थारनी यात्रा सुरु है बामलाको संकेत क्यों या आशंका ये काय मचा मचा तिने बुद्धिमानको छिपे जुगु मक्ने उकेसन अगोरीमा हारा ख नक्तिने सुरु जुगु लासीको लय यात्रा पारे ना उनी माने अपा हाको अनकन्टार अगम चफगु ज्ञान फुगु ल समय तिने वला फेल लियो हैन दने टण्डव सुरता नै गुसवा मुठु दिवस न्यम व कठ या ग्यालो च कम बुद्धिमान सिंह गई काट नेपाल लिछेउ खन यतन खने वेर का वया न ल्याउनीला मानचोस ल्याउने हारा सुय वया बिसिते हासी मलाको भुली लाना बोयु यने सास पिजेको मखौजी वयका आँट खना माइले बा मोती रत्न आँट यात खने त्रिरत्न सहित यात्रा न्याजाको पक्का जुई नेपालले चुना ययठी नया ययठी सना एला बजेनया मिटाजुइमा मचे पौच पिनेको संस्कार या लोफी पलाटे माबले सकल वसपल इटिमिटि मगन खैमखो तर ठटे नासे छठौं लुपिया है वहाँ वहीको व्यवहार चेतना वही न्य माइले बा लियो ठ बौट्या ठ डट्टु ट्वाकले चुना सलगया मंगसे टक्न मंके मलनिको कोठाया लासे विकटको ले अनेक तरह न दुखसिया बापिनको न्वाना खन्यन्य ज्ञा तैरी या वना चोम बाबु उगो ज्ञानफुको लय छौ मोरे आकाचका सलमन ट्वेन्याना छगो टोपे ट्रामफाङक कुटुङ खनी ठेबा काचक लपुजना लुचक ठक्या बिवा क्या मचे पुनर्जीवन लुल नत्र सला वो च्वाफ गयल ल ठोसोया पर्वते ठ्या कोसवस समुद्र वो कुटुङ गा मृत्यु लोक सरगो ठोप ह थजाको हन्डर नलन क्या मच छटिया हरेस मन खने ठट कुंक वगो अनुभविता हाट्या नावनिसे वयुको आत्मबल झन्झन बल नावल खने वहाँ स्वाभिमानी लगाम कसैया त ठट ठम हपा बिबोन नेपाल सुक्क सेलिया त लोमङको ले वगो अनेक दुःख कष्ट त पचेया या सन्देश हाकेया त माएको मोटने त त्यागेना बोयुको टाक टाकेना लक्षित पाखका का न्याउने गुच मिटिबिले गौडाटा काको लाय पाखट लुमका मुसुक निलवे लासे ख्वाउको फे पचेया त स्वाभिमानी क्वाउ सास्न छाती फ्लेना लास छंग हुने वो नचम नेवा मचा मचम साउ त्रिरत्न साक्य छौ परि भन्दा छौ भव्य टबे सुब्ले छुजी गुब्ले गजी थाफै मखुमुजी आच्न आठन्न वसवेल पि लासा छेजक छन त्रिरत्न जीवने हाक्न मेउ छौ अप्रिय घटना जुलखनी पिटुङे ठ्याउले लेवना जुचाउ वटा खिच छमेस्न सोल नापा वना चपि तम मुछि मनुटे पुतले न वो ले नाटम खिचे मिखा वया मचे के गसया जुवन ख मुसु सुमक चना चमे खिच वाटक डन ख वया त्रिरत्न त के पुया चिचिमुचि ट्याता ठटे त्रिरत्न प्रति पटक पटक जुगो अनिष्ट घटना भुगाइना वन शिष्ट व ज्ञानी जुनु वम मचा नेपाई मच प व सुक्क सयलेट पूर्ण रूप त्यागेना झलपाली बौ बाजिपिनीको टाठे फेट्ना माइले बा कान्छबा बापिनीको निर्देशने पसले चुना मनतया बने ज्यासे कि दण्डी बियो कति चुनाचुङ लाट तिनखा क्वेची नबु कश्मीर चाएको कैंची जुनिसे कि मचम साउरका नाटेका बने ज्याज्या व कठाची बन्जा पिन्छ हंका ल्याम साउ ज्याचुनि फट महादया फे मासे मचे दिन दशक न सोंगो अनिष्ट मजी मखो म कष्ट नै तर जीवे हानि जुइ मखो मचे नाम चुए हाटीमा त किसले छ फेना बियो मचे त लास छोसा छु दण्ड मरो लास छोयन य दान कुमारी त्रिरत्न जाट क्यौले ढया हौजुल खनी टुक्टा भुयम गुर्जु टबाय पूर्ण भद्र वज्राचार्य भविष्यवाणी मचे जाट फलिप नाप सत्य तथ्य साबिर जुल विश्वास एकनाचुङ छिगो नेवा संस्कार पक्कै नेवा संस्कार खट आटकन मनाचुङ दनि गुल्खे ठजाउ संस्कार अर्थाते अनेक कठाने संस्कारी छोले जाट किनेको छटन छिगो परम्परागत नेवा संस्कार ख छिगो विश्वास आधार खरका गठि मर्या ठुचुसु थने कोचल चुसु कुएचनि ब्राकेट ठस्या टाउटो लासो वनि बिलायो नय भौगोलिक कठिनाइ वर्णन एटा जिथन प्रस्तुत या कुट महिनाको जुल ठुचुसु थने कोचल